The view, man. Wow. 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 Drone na lang kulang, drone. Drone na lang. Woo! Ang ilong ang malibo. Ay, ang ganda. Wow. Wow. So alright, kita na tag spot kung ata mag-standby karon, magstay before nato ipakita ang view. Tag lamisa and bangko. Let's go. Isa sa mga rason nga nung nag-rides ta karon is gusto na ko i-try akong bag-o na palit nga intercom, which is ang FX Fitco na basta. So karon gusto na ko i-try ang iyang mic kung sa ang iyang output sa iyang voice quality. So but medyo pagaw ko karon ambot nga ano ni. So while nag-testing ta sa atong intercom, so ngita po ta karon og spot ang sada og view. Tapos tambay tayo ito kadyot. Chill. So padulong ko karon sa Malitbog, Bukidnon, and first time na ako ni mag-rides tani, and first time po na ako ni makagid ani nga dalan. Ngita lang tag spot, di lang kita magpalayo kay solo ride ta pa. Solo ride ra ta. Right spot, landong nya nice og view. So doon ang tambay. Ba't dagan kayo motor? Saan na di ate? Saan na di? Ha? Pundo? Dagan kayo motor lagi? Trabante? Kami na og laganan. Laganan ni pohon. Kung dili pa pasudlan. Dili pa pasudlan karon. Pasudlan karon dili pa. Dili pa pasudlan, dili pa malagan, dili pa. Apa naman? Sige, salamat. Salamat eh. So naibago nga alagaan ng Dani oh. Mura siya og kuan. Mura og Disneyland. Oh. Mura siya og Disneyland. Eh. Stop. Mura siya og Disneyland. Ano to? Nato ilang bagong alaganan. So na bagong alaganan gi-construct dani ambot unsa unsa na ni nga lugar, but ano guys oh. Mura siya og Disneyland ba na? Mura siya katong nay mga Mickey Mouse oh. So laganan daw ni wala pa naman, ongoing construction. So nyunom ko kaya tingalak ko kay daghan kay motor galinya. Sabi na ko og laganan gid siya pero under construction pa, wala pa gi-open. So kanang mga motor di ay kay mga trabante. So nawa ninyo guys, nawa. So grabe ka luag. Luag kay siya, and moto ang murag main gate. So muna yung main gate. But dili pa siya open karon, ongoing construction pa. So soon. Napoy condominium. Pon ma-open ni, balikan na to na. Let's go. Ingaw ang dalan. So rides like rides. Siguro un Domingo dagan guro mag-rides dani, but it's paano ko karon weekdays. So Tuesday karon. So dapat nakalipon ta ko karon, but wala na dayon akong lakao. So na-approve naman akong leave. And sayang adlaw at buhaton. So let's enjoy the day and enjoy the ride. Let's go! Woo! Yeah! Oh, grabe! Ay! Ganda ng view! Woo! Yes! That's good, guys! Ay! Super! Ganda! Hey! Woohoo! Yeah! Hey! Hindi. The view, man. Wow! Wow! Drone na lang kulang, drone! Drone na lang! Ay, grabe! Drone na lang, man, drone! Woo!
Random ang balibo. Ay, ang ganda. Wow. Okay, tulog ta. Wow! Wow! Woo! The view. Ang giingon. Another view, another nature. Sa una wala na ako na-appreciate kay dili ko hilig og laag. But karon amot lang, but basta we'll see. Tara nyo guys. I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone, I'm alone, I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own. On my own. I have learned that no one else can carry this load. It's a train where I'm the only passenger on board. Oh, there is beauty to enjoy on this road, but even so, I still feel that I'm alone. I'm alone, I'm alone, I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all. So alright, kita na tag-spot kung ata mag-standby karon, mag-stay before nato ipakita ang view sa Taglamisa and Bangkok. Let's go. Ang atong lingkuran. And Spending time far away was never what I meant to do for us. Even though you're okay, I wish that I could give you all of me for you to save when it gets dark. Grabe ka, bugnaw sa hangin. I'll take the Fresh air. And for what we are. I'm not sure that we can keep getting out of emotion. Bide our time and proceed. Calculate in the equation. Spending time on my own. Oh, you never there to answer on your phone. Even though you're alone, I wish that ay usahay abot ang time sa atong kinabuhi, need ta mamili. It's either stability or fulfillment. So kung nakay sweldo karon, nakay stable nga trabaho, unsa man kanira ta o kinabataan ni magstay ba ta sa atong work, or we choose fulfillment dito ta sa mga butang nga gusto nato buhaton, gusto nato kwaon. Lisod og libog kung unsa jud atong pilion. If we choose stability, dili ba ta magbasol pohon nganong wala nato gi-pursue atong dreams, nganong wala nato gipadayon kung sa atong gusto buhaton. Or if we choose fulfillment, what if dili mag-work? Maka-recover ba ta financially? Og daghan ang mga tao nga naa sa stage ani karon, galibog kung sa ilang pilion. Og dili lang ako og sila ang galibog ana nga mga butang. So kung ikaw ang pangutan-on, stability or fulfillment? Mo take ba ta og risk or security?